Sitia with him say anwa yenya teams ni bi o ma qualify anopen so ana ye twen teams so metima qualify aba ka na kwa beg bobo kono anopen wo mu enso bebo France Varos no game no so betima drodwa Fanabate ne Benfica return encounter enso wo Portugal na fe ya ba benya club reach wo mu ni Rangers bobo kono ansa na yenya FC Copenhagen wo mu enso ane FC Basel ana edisi anti ane ye UEFA Champions League matches qualification na na no pay yedi hu koba kakra adi ama ewe dwumade so na empempe ameka say clubs ni bi wo ho ma qualify na ayo mo first time wo mo ba bebo UEFA Champions League ni bi esanse since yes UEFA Champions League ase no wo mo bi da wo ko Kazakhstan wo mo team ani din adi aye Kairat me pato Kairat aye Amante another o mo qualify enti UEFA Champions League this season wo mo so ebebo bi ansa na Pafos bobo kono wo mo Cyprus me pato another mo qualify ansa na Bodo Glimt and Crawford be 2 seasons ago and o mo say Conference League wo mo din kakra yeti an so ma ba be do Europa League en kakra sisi Bodo Glimt from Norway wo mo ba be UEFA Champions League team where 3 cups wo mo qualified da our UEFA Champions League wo mo no opportunity at so mo ba be manam center another Celtic bobo kono wo mo Efrimum and Africa Criminal Sevda wo mo so Efrim and team and din at this Tom Grass me pato mo so etimi frimunti ade yankoba kakra so UEFA Champions League no total e dwumade so na no pay ye de kakra adi Adam wo na Bruno Fernandes Manchester United captain na esase be 2 months ago and abasa yasa Branton no and Saudi Pro League no wo ma approach Branton no ama officer ba na nyasam getwa last month kwa de na yedim sa Branton akwa wie kra esansa Al Hilal bobo kono offer mu tabri di to Branton table so no na nyasam ketwa kra kwa na yasa kwa na ni tito o sadia Manchester for maya madwen sa koda ni nkoba bia yasa wonya obeko enti se wonya penalty na moye na Bruno obehwa fawiem na wa board ato simple esansa enche team no obetimi eje team no hako enom aye Bruno Fernandes reporter efia Branton akati adi eba na obaka 2 days ago ana mbaka to se kani chukwu ameka enya adwani team ani dina de Borussia Dortmund one deal anaka aye Aaron Semen no ana teso no so di deal na complete here na no pay wo mu chasa Branton no aye 2 million euros ana mu tua dia ma Chelsea ano kakra bia Chelsea nsaka mama Branton ne salary nyina de Borussia Dortmund be fari nyina na tese ade ase ni wages no wo ma twetwere nyina de ma krat no ene ye boss is ni bia na we sign a return to Chelsea me part option to buy bia ni ho just straight loan ana Chelsea ade na ma Borussia Dortmund bobo kodo enti euro na semeno me part koma kakwane na Branton de Rio Ingomoha problem ni nie minim sabatete se yesi Chelsea ni Liverpool atwemanso na de entia manso no hopa yese last year Chelsea team no you team no kobo game bi na sa you team game no mo kobo e no aya abiribia se Chelsea kobo game won say yesi you team bia wo mo scouting team na ya no mo tete e bia player na ya de na o ma ba be fa Branton no na kwa Chelsea game no mo boy yesi sa Liverpool scout no mo koe ento mo pon game na be no mo so dabi akodan de so mo sign no na etimi bo Liverpool bobo kono ana teso mo cha ase ne akodan di hu nkobo ama Chelsea fo bufu e kro ka te Liverpool fo say even sa last year neba so mo say Chelsea bo youth game bia mo mu nsi ho esa say kwa on person mo de mo fa so no mani nyi ho kwa bna asagro ya sagro o mu wan say o ma dada Branton de di Roengomo ha ene na busa for Liverpool fo akwa fa akodan no anam sa akodan nya 18 years ndi player no wa wontimi ntono ana teso wontimi nsa ne kete say o ma ne nkoba bi enti aba na sana tese Liverpool enya player no ani yesi Chelsea fo ni omudi nkomo say mo fa player no de adantan koma bia no say ko ba say player mo start ade no bobo matches eya mo ma compensate eta sa akoda no so kete ani mo nyo opportunity kra wo YouTube dia mbo sa akoda no kra Chelsea jersey atese anu ye jersey number 9 tam o sa so wo Chelsea academy no jersey number 9 na akoda no de sa se otumi sa somewhere be 7 years ana na tese akoda no anso enya ana Chelsea
atete akoda na enti abasa Liverpool for efa no na Chelsea edi compensate him komo kwabna afa Liverpool for ayusu ringo moha adna bo Premier League matches we ade anafa Chelsea for ni Liverpool din komo so na sa academy player de kwabna man to na mai disika ben na mope homuzo omuniska bia omudi ma Liverpool omudi ma Chelsea bobo kodo na no per reporter mensaka say Premier League tribunal panel no yes omo kwa kwatena se na omaye ntotoye na fe omadwene sika pa as a team and then Liverpool chia edema Chelsea because Chelsea abakoda no ka those akoda no na onu say ye ton nti Chelsea antiman ton no amfama Liverpool so omafa the free bonto say omo hwe no mutua compensation edema Chelsea bobo kono anum aye ri ngomo ha me pato na kate dia eba e wodwumade so na no peye de kakra ansom adi adamwo na root gullet akasa osinyame anim ni ensam na ya kana no so atibe ane ebisa nsem be na so oh some Manchester United Manchester ye problem oh ane ebisa say die na Manchester United ye problem ane so okay o ma be 4 examples ane yesi one no so oh some Manchester United eja Anthony ama Anthony ekodi Betis see ehun ball boy ane yesi I'm not so oh okay Scott McTominay and so eko aya Italy na yehun ball na akoda ne ebona na ane yesi ya fine ane so he Napoli the way as see a team na eko Marcus Rashford ekosi academy Aston Villa ball na akoda no ebo na nya easy ana afi kwa no wa start pastor den ball na akoda ne bonade ne woso ye pa ento peso obisa se adentina se player bi afi Manchester United na player ne yade on the simple analogy obema ya say Manchester bobo ko no problem Manchester na ye problem and players na wo musi academy Manchester United no eno yankoba kakra so Ruud Gullit ade tuja e wodwumade so na no pe no yade ya onsam kakra enso ade adambo na mekwa Germany na makwa kwadi nkoma kakra yaso panya ne the Vision Company once ono na head coach adi Bayern Munich bobo kono na wada wadi nkoma kakra dia tuja yase league ni baba start ya ana okache ni players ne say akrate for once season ya baba start but make out am say game bia Bayern Munich bebo no UEFA Champions League final se mu say ebia just game kekadia maha me papa and he said game bia bebo Bayern hano mwanya madwe say UEFA Champions League final ana mobo ano na bebo ama Bayern Munich bobo kono etimi adi German Bundesliga na omatimi adi DFB Pokal Cup ano na betimi ama omante UEFA Champions League assign edi eso mana swinti ani yankoma kakra so be pato etoja e Bayern Munich kakata na no pe me practice kakra edi ama awodwumade so me pato me ko Liverpool ekodi nkoma kakra reporter men sakam say Hugo Iketike once Didier Deschamps ya say na bia anata say the Alale Blues the France na say team no dey call up ne baba reporter yan say ka say one free Branton Hugo Iketike ni nyina ya say management no ediri ye pass akoda no too early just about 3 months adama Liverpool ni nyina no wanya goal say adama Liverpool bara on fi say so munya betre kakra ansum adima kratinity first me pato call up here ebede anya dia say yesi Didier Deschamps ebe frɛ Hugo Iketike ano so nkoma kakwa ne na Tottenham Hotspur mobaka o sporting director o mo fa ne free Juve ade ne bae opanya ne din ade Fabio Paratici also pay no FIFA ema ne ban na ban ne ko me de man no na 30 month no adia say appeal ni ade eba mata say FIFA anso ate so man kwabna the reason when tell your man ban say tama owo Juventus bobo kono wo mo niam mo ye nyina no false accounting ana tell so mo ye niam anka so mu so no mu twetwa won tax no enkrofo na so na tell so mu invedi ano na nam so e ma ban eko edemo panya ni din ede Fabio Paratici me pato after so many months ni no afi no pay na back na ano yesi omedin komo pa amo penya ni der vengi tasham once on no yesi wo de Tottenham Hotspur Daniel Levy chairman and affair director and some penya ni der Johan lad kwabran koma meeting so medin komo say in the 1st of October openya ni der Fabio Paratici once dumana say as a sporting director and from Tottenham Hotspur bobo kono and so koma kakwani me pato Antoine Semenyo reporter men say say if you no player make say en kopeme anwumene na say Tottenham Hotspur o me di
official bid ne adeko esa so mu fi sa anto asemenyo wo mu nya abrante na abeboa ama Tottenham Hotspur this season no ene man so atimi akoye kama e de ama mu wa hihya hodo nyina so na nkoba kakwa mensaka esa ukọ tima ne dinade City boboko na Manchester City yesi Jeremy Doku anafe Holland yeso madi nkomo ye pana nkomo madi ayesese Alan Haaland ejina penalty anase goal area ho a kwabra se crosses eba ese otimi project ni ye enti wamu anso no efa kwan a wo mefa so betima communicate ye ema se Jeremy Doku eye crossing bi obehu baby a abrante ni gina ye no wetima ye crosses na fe Alan Haaland nso ehu baby a eso gina ansa na Jeremy Doku ne short anase ne passes ni nyina no abrante no ensan so etimi aka eba beto just Andre Onana eba twane West Ham United enkoba kakwa mensaka esa yase nkobo bi anko so wo mu ne abrante ne kra ni nkomo bi enu a yase West Ham United o ma initiate emom ukọ West Ham United a yase Botafogo wo mu goalkeeper ni din adi aya John Victor ana taso mo ne abrante da din nkomo 10 million euros anu ye dealer wo mu yase bi o betimi de anya krat no na o mu so atimi ato no ene ye nkoba kakwa so etotwa e wo dwumade so na no pe no e ho nkoba ne bi ye de edan wo bada yanko na minko Manchester United na mini Kobe Menu ahon koba kakwa anti moma Kobe Menu was squeeze no so Manchester for ebire bi a Chelsea na ya adwen say yepe ayi Kobe Menu Manchester for so 70 she Manchester 70 fa ne ma no kabna me kwati ya zi de magumo waposo musu 45 ukraye 45 ukraye mo beje yes abrante no akata Manchester United say wono de say Manchester Anthony kama enya de so bebo Manchester United biem enti ano ya dia ano so etota namam the big story ata say medi ewie moma me eye abrante de dim adi Fermin Lopez na mini abrante no nkoma kakra na eno anwumre na ebeto just Fermin Lopez yesi Chelsea eni abrante na di nkomo ama abrante no we ne ye ne dia oya etese Fermin Lopez Barcelona player no wenya Chelsea obebo na yesi Barcelona for tese abrante on beto no pa so on beto na ejina ne ma mienu su na ebemo mato abrante no yesi Barcelona se 1 adisa abrante no be kato mo so pesoko eni ye number 1 number 2 yesa sika bia team bi episode de ton team a ne sika semo so yasa baso na se so munya 70 million a ansa no matimi ato abrante no enti yasa kwansi ani yasa Chelsea for fle Barcelona akatom so ma abrante ne de Fermin Lopez no wo mo head coach Anjo Maresca afrab kodane ne di nkomo on 2 occasions under Barcelona for treat tetefu se kwabna omo Fermin Lopez yasa eno de hold omo fra kodane wanfa ahi Barcelona for palm Barca wo se akoda sa wa na adwe se onyo beko yesi the reason when akoda no onyo beko ayese yesi akoda no one Pablo Gavi problem yesi one Pablo Gavi problem but wudi nkomo Barca yesi no kwampo nya the reason when tia ebi abrante no ebe na test wako yesi number 1 yesi Chelsea akaten say project no mo ye no project a efa wono abrante no ho ama abrante no so agye to ma yesi Chelsea akaten so mbe man starting role so ba Chelsea obenya bia boy no ye number 1 number 2 ayesa ne salary won be increase ne adiama no ani eso makata nse so be Chelsea debia do benya bia bonti no FIFA World Cup no de ekoba 2026 no obetimi anya selection e national team nim kwabana sa ne ma miensa wei ana ma Fermin Lopez decide say enyo obefiri Barcelona aba besia kan adiama Chelsea enti Barca for na muso onko bato mi bisabo sa ne ma won betimi aya na starting lineup pay increment ana fe World Cup betimi aso abrante na muntimi aso no de akwabena Chelsea sitting to time 50 million no metimi atua no 70 50 no omonye dia ene omo anso nto ma dwumti ane ye dia etotwa e won krofo amanso na no pay miketire e dem with that me den krofo amanso 7 nyina e di AC hanum se nti kwabena de ho no no okay ana momu ko bia player wana za mo dem prize ko adindia say obi ba mo dia wo dia mo so mo dia ye team ni yo mumu team ni ye ntino ye wi na de ato ni ye jade ama na wankasa woni team na ko ahe nti de tie na no mate ento adwumade no so nshawa 4.5 we the midweek edition na